So. Bafowethu kanti kwenzakalani ngathi thina abantu besilisa ngempela konakelephi nangu ke futhi ke umunye ke indoda endala nje ibelesela uma wayo ngenduku imbelesele ngenduku ngendlela eyisimanga ngalendlela ukuthi izama ukumlimaza hayi ukuthi uzama ukumqhelisa kuye uzama ukumlimaza azamphushele phansi ayogagazeka le esitubhini ngiqale nje ukubingelele ngwamukele le channel eMasweti mina production mina igama lami ngumxolisi mfana kaDlomo mangabe ke uyaqala ukufika le channel cela usincazele iqiniso ukuthi ucofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba lonamhlanje nganza kwethu izungeze enkundleni zokuxhumana ivideo yendoda endala le ndoda kuthiwa ineminyaka engaphezulu kuka 40 ibelesela unina wayo ibelesela uma wayo ngenduku uma wayo ke bathi ke yena usengumuntu ohola impesheni imbeleseleke ngenduku ngendlela eyisimanga ize ke imphushele phandle ayosheka ngekhanda isitubhini umama wayo ivideo yakho ngikwazanga ngishona nokuthi ngize ngifake la ngenxa ukuthi uYouTube bengekaza ayivumele le yanto eyokuqala le yalomfana uLuvo wakaqhaza yona yayithanda ukuba ngconywana ngoba kukhona la bangashani khona ngangikwazi ukuyiveza kodwa le nangebhadi angengikwazi ukuyiveza ngoba labantu bashana isuke ekuqaleni ivideo iziyophela uyabona mawuzongena enkundleni zokuxhumana mhlambe ku Facebook uzofika uyithole le video engikhuluma ngayo kuthiwa ke lo mndeni ongwasendaweni yaseMnambithi ekuvukeni ephinde yazonga ukuthi ke kusemxhasweni noma esimbongolweni abantu baseMnambithi bayazi okwindawo eKwaZulu Natal uzokhumbula nje malangeni ukuthi besikade sibhekene ke nekaLuvo amanye ama comments nje la kule channel ngangwabona ukuthi ke aseqondene nokuthi wena ngumXhosa ngumZulu okanye ngumntoni njengoba uyibona nje le comment njengamanje usuyabona ukuthi lento kade yenzeka ngale isiyenzeka ke futhi nangapha okusho ukuthi le ndawo ayingohlanga ukuthi wena uluphi uhlanga iya ngokuthi nje usangana kangakanani ekhanda nansi ke indoda ke belesela unina ke ngenduku ivideo yakho mangangena nje enkundleni zokuxhumana ku Facebook ko Job Esithole uzofika uyithole uyibonele ngamehla akho lento engikhuluma ngayo umndeni ke uthatha isinqumo sokuthi ke uthatha ivideo bese ke uyinikeza abantu abafanelekileyo ngoba wona ke ubungazi ukuthi uzobhekana kanjani nalento ngoba ke bathi kudala senzeka ke lesimo ekhaya kuthiwa ke labantu bebekade beqala ngokuthi nje bahilizisane ngamagama kugcina sekufika lapho khona ke indoda ke isishaya unina wayo ke simbeka isandla unina wayo njengoba ubona ukuthi ke uze wagagazeka phansi amaphoyisa kwaZulu Natal ka sehleli pheke kwalo ke udaba ngethemba ke lokuthi umnumzana ozobanjwa nje namhlanje lingakashoni ilanga bese kugcina ke endaweni yakhe mhlawumbe uyofika shani naye ke uLuvo ngaphakathi ke kwabakasidlodlo nganza kwethu ngiyacela ukuthi ke mafuna ukuyibonela le video uhambe enkundleni zokuxhumana ipage nje engalibona khona elika Job Esithole namanye futhi ama pages indaba alipostile mangabe usuqedile ke ungenzele iqiniso ukuthi ucofa subscribe ya like bese uyakhomenta sidibane ku video landelayo ngiyabonga.